noneho hongeye gushya harakongo kubwo hamenyekanaga inkuru ivuga yuko witwaga baritazari umwe wasasanuye abagore 400 n'imisago akanabacacanga harimo abayobozi bakomeye abandi bagiye ari abasitari impande n'impande. Uyu baritazari ngo yaba yagize umwere ngo nandetse mu kugirwa umwere mu rukiko ngo yahise asohoka muri gereza ngasohoka nk'umusitari wahawe ibikombe bigiye bitandukanye. Uyu baritazari rero waciye uduhigo hirya no hino, abagore bamukunda kubi, yewe ashobora no kuziyongeza ubutaha. Hello guys, si ukubara inkuru, si n'ibintu by'ibihuha, na video nayiberetse. Uyu mugabo bita baritazari rero wari umaze iminsi aca ibintu hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, isi yose yayitigishije kubera udufilimi twe turukoza soni bagendaga bahererekanya mu matelefone ye. Rwose ndabizi ko baritazari yari ari guca ibintu mu matelefone yanyu hirya no hino, abantu bazisaba hirya no hino, bamwe na bamwe barazicuruje video za baritazari, ibintu biragenda bihindura isura. Guinea iragenda iba Guinea Equatoriale, abantu bose barayimenya ngo dore yuko ari nacyo kintu ngo gishobora kuba cyaratumye Guinea ndi trending ahantu henshi hagiye hatandukanye ku isi, kuko wandikaga ikintu kiri kuri trend ku isi bagasanga ni baritazari ni Guinea. So baritazari rero ubwo yajyanwaga mu rukiko ejo hashize, ubwo yajyanwaga mu rukiko yaraburanishijwe, baritazari agirwa umwere. Mu kugirwa umwere rero yahise asohorwa, rwose arasohorwa nk'umuntu ukomeye nyine, abantu nk'abo bakomeye, kuko baritazari bamushinja kuba yarafataga umutungo w'igihugu akagenda akawubika mu mahanga, amafaranga akayakoramo nk'uko abishaka. Ubwo urumva rero ukuntu ibintu bihagaze, yaragiye aca ibintu, aratwika ibintu, biragenda bindi. Gusa uko byaje kugenda nuko nguko update ziriho ni izo ngizo. Nicyo kintu nagira ngo mbagezeho kano kanya. Kora subscribe, kora share, tera comment kugira ngo uzajye ukurikirana buri boro zose tuzadusora.